Gikundi giki kia atumia 15 kuma matura matiganite Maigembe kaunti-ini ya Meru aria mararuithagia airetu nimeraniire gutiganiria mutugo uyu na kunyitanira kuhurana naguo. Hata mimi nilikuwa kitambo na nikakeketa. Sasa mbatu mzuri nikawasana na hiyo maneno ya ukeketaji wa wasisana, kwa sababu niliona hii ni kutesa watoto tu, ni kutesa watoto. Kukeketa msisana nikaona sio mzuri sana, waza akeketo na ugambo. When we don't concentrate on this issue, because you find most of these girls, they are circumcised, and the next thing they drop out of school. The next thing, this girl becomes pregnant, then she becomes a mother. I mean, the cycle continues. Maugite mutugo uyu ndukoretwo uri na uguni kuri airetu na ithenya-ini riu marikoragwo makihe airetu mataro megemaine na kwirungiriria mitugo. Kienda kwa mkutano nikaongea, kienda wapi nikaongea hii maneno ya ukeketaji, nikasema mimi nilikuwa na niliwasa hii maneno. Sasa ndio sababu uliona hawa wakeketaji wanaitokeza. Manyitanire na gikundi kimwe kiria kiumbitwo ni arume aria mareganaga na irua ria airetu. Atumia aya maugite ni mahotete kuhonokia airetu na atumia aria marathingiririo kuruithio. Serikali inakuhitaji, na serikali wakati inakuhitaji inakuita ikakuelezea bukuja kwangu utapewa chakula na hata kitu utapata. Kama una nyumba kuja utajenga nyumba ya serikali yetu, sababu kama rais anakataa nani anapenda? Mutongoria wa gikundi giki Tabitha Nkororo augite ni makoretwo makihungura matura matiganite kuhinyiriria muingi gwithemana na ciiko ici iria kaingi ciongererekaga riria ciana cia airetu ihingite cukuru rutha-ini rwa Dithemba. So hii holiday tunakaribia Disemba, wanafunzi wanaporejea nyumbani, nataka kuambia kwamba ukeketaji una maana, na yule tutasikia kama amepanga hiyo mambo, hiyo lazima atakamatwa na atawekwa katika mkono wa sheria. In Meru, FGM is an issue which is supposed to be addressed by our leaders, by our political leaders. And the other thing is there's a high number of dropout in Meru, school dropout. Uthuthuria wa ngwataniro ya mabũrũri ĩgiĩ ũrũmbũiya wa ciana wonanĩtie kaunti ya Meru nĩ imwe cia kaunti iria igũmĩirwo mũno nĩ ciĩko cia ũruithia wa airetu na gĩcunjĩ kĩa 31 harĩ igana. Ngĩribotera Inooro TV, Ngetu Wangari Maria wa Mũigana.